নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰিন্স টেক এণ্ড এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইউজিচিৰ যেহেতু 28 তাৰিখে ফাইনেল নটিচ ওলোৱাৰ কথা আছিলে, তাত কি হ'ল মই আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। এক্সাম হ'বনে নহয় মই সকলোবিলাক আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে দেখিছে, এইটোৱে হয় ইউজিচিৰ নিউজটো। ইউজিচি ৰাইট টু মেক এক্সাম কম্পালচৰি বাট ষ্টেট কেন পোষ্টপন শিডিউল সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটোৱে ক'লে যে ইউজিচি যি এক্সাম সেইটো কম্পালচৰি, সেইটো পাতিবই লাগিব, কিন্তু ষ্টেট কেন পোষ্টপন শিডিউল। ইউজিচিয়ে যিটো তাৰিখ দিছে সেই তাৰিখটোৰ বাদেও সেই এক্সামটো পোষ্টপন কৰিব পাৰিব বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো কয় 28 তাৰিখে। ইয়াত কি কৈছে, মই আপোনালোকক নিউজটো অলপ পঢ়ি দিছোঁ। The Supreme Court ruled on Friday students cannot be promoted without writing the final year or terminal semester examination, upholding a July 6 directive of the University Grant Commission to hold exams by September 30. However, state will the liberty to defer SAC exam beyond the September 30 deadline in view of coronavirus pandemic, the three-judge bench headed by Justice Ashok Bhushan said. States cannot promote student based on internal assessment or past performance. If state wants to hold exam after September 30, they can approach UGC for the same bench side. Yuva Sena, the youth wing of the Shiv Sena, is among several petitioners in the top court and has questioned UGC directive to hold examination amid the coronavirus pandemic. The bench had reserved its verdict on the issue on August 18. UGC had earlier told the top court that its July 6 directive asking university and colleges to conduct final year exams by September 30 amid the coronavirus pandemic is not a dictate, but state cannot take the decision to confer degree without holding exam. Without holding examত কেতিয়াও ডিগ্ৰী দিব পৰা নাযায়, গতিকে হেতু এক্সাম হ'বই হোৱাটো। It had told the court that the directive is for the benefit of students as the university have to start admission to postgraduate course and state authority cannot override the UGC guidelines. The top court had observed that the issue is if the state disaster management authority has decided that the situation is not conducive for holding exams, can they overrule UGC যিটো rule দিছে সেই rule সকলোৱে মানিবই লাগিব। It had said that another issue is whether the commission can override state authority and ask the university to hold examination on given dates. The top court was earlier told by one of the petitioners that nobody is against the university examination in normal times and the students are challenging the UGC decision because of the pandemic. The commission had said that the final examination is a crucial step in the academic career of a student and the state government cannot say that its July 6 directive was not binding. On August 10, UGC had questioned on the decision of Delhi and Maharashtra government to cancel final year exam of state university amid the COVID-19 pandemic, saying they were against the rule. The Solicitor General had earlier informed the bench. It said the Solicitor General had earlier informed the bench that out of over 800 universities of the country 209 have completed examination. 800 university আছে ইণ্ডিয়াত, তাৰে 209খন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এক্সাম কমপ্লিট কৰিলে। এৰাউণ্ড 390খন ইউনিভাৰ্চিটি আৰ ইন দ্য প্ৰচেছ অফ কণ্ডাক্টিং এক্সাম 390খন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এক্সাম পাতিবৰ কাৰণে প্ৰচেছ
চলাই আছে UGC had said that in June this year considering the evolving situation of the pandemic it requested an expert committee to revise the April 29 guidelines by which had asked the university and institutions to hold final year exam in July 2020. The committee submitted report recommending the terminal semester final year exams should be conducted by university institute by in September 2020 in offline or pen paper or online blended online plus offline mode UGC had said. অনলাইনে হওক বা অফলাইনে হওক এক্সামটো পাতিব লাগিব বা পেন পেপাৰে হওক যেনেকৈ নহওক এক্সামটো পাতিবই লাগিব অফলাইন এক্সাম নপতাকৈ কেতিয়াও 6 চেমৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেখেতসকলক ডিগ্ৰী দিব পৰা নাযাব গতিকে এক্সামটো হ'বই খালি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো যিটো UGCয়ে তাৰিখ দিছে সেই তাৰিখটো পোষ্টপন কৰিব পাৰে কিন্তু এক্সাম কেতিয়াও এক্সামটো পাতিবই লাগিব খালি এইখিনিয়ে আছিলে নিউজটো গতিকে এক্সামটো হ'বই গতিকে সকলো এক্সামটো 50 গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ গতিকে যেহেতু 50+50 ফৰ্মুলাৰ মতে হ'ব 50 অফলাইন এক্সাম হ'ব আৰু 50 ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ মাৰ্ক দিব গতিকে বাকী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় হওক তেজপুৰ হওক যোৰহাটে হওক শিলচৰে হওক সকলো ইউনিভাৰ্চিটি এই এক্সামটো হ'ব গতিকে সকলোৱে পঢ়ি থকাটো ভাল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ